muzoza murya ibyo kwibategurisha umwami nibyo muzorya niko umwami ya urunganwa rwanyu muzoba mucishije umutwe umwami. Nuko Daniyeli aca yinginga umubwiriza w'umukuru w'ingone yashizeho kuraba ibya Daniyeli na Hananiya na Mizayeli na Azariya ati, ndakwinginze utugerageze twebwe abasabyi bawe iminsi 10 baduha indya z'Solomoni aba arizo turya n'amazi yo kunywa. Uheze uze witegereze mu maso hacu no mu maso h'abasore barya kuzo kurya z'umwami, maze uzobona ibimeze abariko uzotugenza twebwe abasabyi bawe. Nuko abemerera iryo jambo abagaburira iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso habo ari heza kandi bayagayaga ku mubiri kurusha abandi basore bose baryaga kuzo kurya z'umwami. Akajambo basegera naka kutihumanisha ibyo kurya by'isi. Daniyeli yaratuye Yerusalemu n'uwo mu nzu ya Yuda kandi n'uwo mu nzu y'abaherezi. Bukeye bwaho umwami aragenda Nebukadinezari, murekera abahamu itegere hano, aragenda Yerusalemu aza gutera Yerusalemu ngo ashike ngo atere anyaga abagabo ko ari bane Daniyeli n'abasore ko ari 3 abashanye iminyago mu gihugu cy'iwabo. Ngo bamare gushika umwami arareba ataba basore nitutabigisha imvugo yabo ngo tubiyegereze imvugo yabo ishire bibagirwa iwabo, ejo bazosubirayo kandi bazatugora mu mvugo. Ariko tubigisha imvugo y'ikorodayo y'iki gihugu bazibagirwa iyo bavuye. Satani aza guhenda umuntu, aza kwibageza ijambo ry'Imana kugira ngo utibuke ibyo Imana yagukoreye. Nuko umwami aravuga ati, mugende abasore ko ari 4 muza mubakuzo kurya jewe nzaryaho, mubahe ibyo kurya byiza, barye baguge neza, barara heza, nibamara bazibagirwa iyo bavuye. Barabyemezanya, baraza babwira Daniyeli n'abo basore ati, si wamenya amakuru ntimuzosubira kurya Solomoni, muzorya ibyo kurya bya perezida. Daniyeli ati, ntibishoboka, sifa koko ntibishoboka, titworya ibyo kurya by'umwami, titwokwiyanduza, titwokwihumanisha ibyo kurya by'isi. Abwira inkone y'abaragiraga, ababwira umukuru ati, tugusabye ibyo kurya by'i Solomoni. Bibiliya y'Ikinyarwanda zivuga ngo ibiharage, uzuduha ibiharage uduhe Solomoni, uduhe n'amazi yo kunywa, ibyo birahagije. Umwami atanga itegeko ngo mbahe ibyo kurya byiza, namara ngo iminsi namara ngo zobajana imbere y'umwami aze kureba ukuntu mumeze, nasanga munze ejo azaca umutwe. Umwana yicishije mudatubigerageze kubikora gutyo. Aragiye akazabaha amazi n'ibyo by'i Solomoni, akabaha abandi bahungu bakabaha ibyo kurya z'umwami, bararya barahaga bakuka neza. Iminsi 10 ngo ishire, umwami ati, muzane ba basore
mubazane hano ndebe ko bameze, ko bariye neza, ko bambaye neza, ko baguwe neza. Perezida w'igihugu baraje n'imbere y'umwami, bazanye abasore bandi bajya kuza kujya umwami, bose bahagaze imbere ya perezida ngo barebe gutya, basanga abahungu bari ibyo by'isoromano n'amazi n'ababyi byo kujya za perezida, bajya byo kujya za perezida babonze ngo barebe Daniyeli n'abagenzi be, basanga ngo bareko barayangayanga. Sifa kwa Mungu. Amen. Kurusha abandi byo kujya umwami, muri ko murumva umwami ngo batera imbabazi, arashima abona niba benda gusumba abandi banyuze kujya za perezida. Daniyeli ngo atuma kurwa muri icyo gihugu kandi abicogeye umwami. Icyo babwiye bana bacu muri aha mwiga n'abandi mwese, mwirinde kurumanisha ibyo kurya by'isi, nta kamaro kabyo, ntacyo kizobakorera, muzohora muri imbata y'isi. Ariko banze ibyo kurya by'isi bagashaka ibyo kurya by'Imana, imbere y'Imana murayakayaka. Sifa kwa Mungu. Babahagarika imbere Imana ikabona ko ataba abantu, kandi mbabwiye mwebwe muri aha mufite ibibazo, harimo abafite ibibazo ariko nagaho kubwira umure Imana iragushigikiye. Uri kurumva? Imana iragushigikiye, urwo rugamba ruzatsindwa. Kandi Imana ntizitabara mu bikomeye, Imana ntizitabara mu byoroshye, izitabara mu bikomeye zawe. Iyo ugeze mu bikomeye niho Imana ziboneka. Mureke kwihumanisha ibyo kurya by'isi, Imana irabatabara. Timubona bihumanije abaye ibyo kurya by'umwami, basanze badasa n'abandi. Daniyeli, Ezekieli yagiye kugenda, iyo wakurikiye Daniyeli bagenda iminya, umwami kandi yaje gusa gutera, aratambuka aja mu Giputa, gutera mu Giputa ngo agaruke nawe ajanaze Ezekieli, asanga abagenzi behariye ngo amare gushika, asanga bari ahantu hitwa Itarabimu ku mugezi witwa Gebali, ariho bicaye. Nawe ngo arahashika ngo agende n'iminyago, Imana iramuherekeza. Haba nubwo woja mu bikomeye wiringiye Imana, Imana iraguherekeza, ntabwo izoguta pe. Yagiye afite imyaka 25 Ezekieli, imyaka 30 ngo ishiye yicaye ku mugezi Gebali, abona ko haturuka umuyaga uturuka iburasirazuba, wamubirukana ibicu byose biragenda, abona hacumutse umwana w'umuntu. Muramubwira ngo Ezekieli we, muje kukubwira amakuru y'igihugu cy'iwanyu wasize, Imana imwereka ibintu byose. Oh haleluya. Imana iramurwanirira. Impamvu yamurwaniriye nuko atiyanduje, nuko atataye Imana iyo yavuyiriye iwabo, agumbira ku Mana iyo yamuhamagaye, n'Imana yabanye nawe. Ndagira ngo mbabwire muri uyu mugoroba, mukomeze Imana yawe yaguhamagaye. Tiwahamagawe n'umuntu usisonane ko baguhamagaye, wahamagawe n'Imana yo mu ijuru. Uyigundireho, uceceke, Imana izakurwanirira, Imana izaguherekeza, ibibazo byose izabihagarika. Tukunze gushyigikirwa n'Imana, mbere kuko mpagaze aha ndashyigikiwe n'Imana, ndashyigikiwe n'Imana, ibizino bivuga. Ariko bana bacu n'abagabo mwese muri aha, mureke kwihumanisha kuzo kurya by'isi, nta kamaro bifite pe, bizoguta mu rudubi bikwicuve. Ariko niwanga kwihumanisha kuzo kurya by'isi, uzaba umugabo ukayangana imbere y'Imana, abone ko uri mwiza. Ikindi ngiye kubabwira, ngiye kurangiza, mugire amakenga. Mbana hasomye Bibiliya irabivuga, umuntu wese urahagira amakenga. Amakenga ni mabi. Amakenga iyo wagize amakenga uza wirinda ikintu, ati ikintu iyo cyabakiranisha, reka ngira amakenga, ngira kibi. Mutahana amakenga, umuntu wese agira amakenga yo kwanga iby'isi. Amakenga azagukiza,
ikigira kabiri ishakije Daniyeli mu magambo dusoma yiwe kinjiza Daniyeli nuko yagize gutahura ikintu. Umuntu utahura ikintu akica atahura ikintu azokira, ariko nudatahura uzogwa mu mwobo. Ariko nutahura hari umwobo hano, hariya banteze uza kunyica, reka nshaka mutahane ijambo ryo gutahura muzokira. Mushaka ijambo ryo kutihumanisha n'ibyiza, ariko inzoga unywa amazi agashira, kunywa inzoga birakwishurira ideni. Kunywa inzoga biraguha inyungu, biratuma wambara neza. Ari umugabo umwe wanyoye arasinziragera n'ibarabara, yambaye avuga ngo ashitse muri we, yambaye imyambaro ayimanika ku giti, abantu bahashika bose bagahunga. Inzoga ni ubumara bubi buzica abantu bagapfa rwose. Utahura ikintu kandi wihumanishe n'iby'isi. Ubusambanyi, gusambana n'upfa, gusambana kugira ngo niho ugira ubutunzi mu nzu ugaburira abantu. Gusambana si ukugira ngo niho uzobona inyungu, ahubwo ni urupfu, ugiye gupfa. Mwirinde ubusambanyi, mwirinde kubonerwa, mutahura ikintu abagabo. Umuntu wese atahura inzira aho aca n'ahanyura, nutahura uzokira. Mwirinde kwihumanisha izo kurya by'isi. Daniyeli bamushize imbere n'abagenzi be basanga bariko barayangaya, siko biritubwiye. None kwiyagayaga imbere y'Imana si umugisha n'abantu. Imana ibapera umugisha kandi mugubwe neza n'Imana. Imana irabazi, muranumva? Imana irabazi. Igiswahili kiza kivuga ngira Bibiliya y'igiswahili ndayikunda, ikavuga ngo mwana w'abashuba. Imana irabazi, kuko mpabivuga muze mutegera kandi Imana irabazi. Yaba itaribazi simba mvuze iryo jambo bagiye kubesha, ariko mutahe muzi kuko Imana buri muntu wese Imana iramuzi kandi ziza wiyumvira nizo ukora. Ariko muhumure, urugamba n'urw'Imana, Imana irabarwanirira. Iriho kwe ikibazo ufite, Imana ntizitabara mu byoroshye, itabara mu bikomeye. Iyo ugeze mu bikomeye wamuzeyo, Imana iheze iboneka. Nimushire ubwoba, turi kumwe n'Imana kandi mureke kwihumanisha n'izo kurya by'isi, asiye mugire umugisha w'Imana. Imana ibapere umugisha. Murakoze abaza hano bose tukabasengera.